kecaka kibadai na tawai patajat kendri wende na kecak kendri khasi kendiap ke testimony kecala मैं थोड़ा सा टेस्टिमनी देगा मैं हिंदी इतना नहीं जानती लेकिन फिर भी आप लोग को बताना चाहता है कि पहले मैं अम्बरवाली दुनिया का गाती थी और नाचती थी मैं पहले सब भगवान को मानती थी अल्लाह को भी मानती थी शिव को भी मानती थी काली माई को भी मानती थी पूरा भगवान को मैं सब मानती थी पहला मैं सोचती थी कि एक भगवान एक ही है इसलिए जब पूजा के टाइम में मैं पूजा जाती थी ईद के टाइम में ईद में जाती थी खासी कल्चर जो बंगलादेश में उस टाइम में जाती थी जो भी कल्चर जो भी रिचुअल मैं फॉलो करती थी लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरा स्पाइन टूट गया एक्सीडेंट की वजह से बाईपास में संडे के टाइम मेरा स्पाइन जब टूट गया एक साल में बेड में थी उस टाइम जब पूरा एक साल बेड में मेरा लीवर में होल है जब एक्सरे करने का होल में लीवर में होल है मेरा हार्ट पंप नहीं हो रहा है गिरा है छत पे बीमार मेरा लाइफ में तो उस टाइम क्योंकि मैं सब भगवान को मानती थी जब मेरा बाबा गुजर गया मैं सोचा ये भगवान को मानने से सब भगवान को मानने से एक नहीं बचा सकेगा दूसरा बचाएगा एक भगवान आशीष नहीं करेगा तो दूसरा भगवान करेगा लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हो गया उस टाइम में मेरा लास्ट पिच हो गया क्योंकि मेरा स्पाइन टूट गया तो क्या हुआ वो जो लफ्ज़ है कि मैं मरने वाली है उस टाइम मैं सब भगवान अल्लाह को पुकारता शिव को पुकारता सब भगवान इसके टाइम में वो जो बुद्धा को भी पुकारा लेकिन कोई भी नहीं आया हमको चंगाई करने के लिए कोई भी नहीं आया क्यों मैं अभी गुडनेस से सब लोग को बात कर रहा है आप लोग को बताए आप लोग का भगवान को अभी मैं बात कर रहा है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस हो गया कि उस टाइम जब पूरा भगवान को मैंने माना लेकिन जब मेरा स्पाइन टूट गया मेरा लास्ट पिच हो गया मेरा हाथ पंप नहीं रहा है लीवर में होल है तो कोई भी भगवान सब पहले अल्लाह को बुलाया पहले बुद्धा को बुलाया शिव को बुलाया काली माई को बुलाया सब भगवान को जो इस दुनिया में सब लोग बुलाया ये भगवान है वो भगवान है सबको बुलाया लेकिन कोई भी नहीं आया मेरे को चंगाई करने के लिए कोई भी नहीं आया लास्ट में क्योंकि मैं क्रिश्चियन है लास्ट में मैंने जीसस को बुलाया तू सही खुदा होने से मेरे को बचाओ तू बचाएगा मेरे को मैं पूरा लाइफ सरेंडर करेगा मरेगा भी मैं मतलब रेस्ट करेगा क्योंकि मुझे जिंदा I want to live so I cry to God that Lord if you are the true living God Jesus if you are the true living God I want you to save me if you save me I give my words here today that I will serve you with all of my heart and I will even deny myself to testify that you are the only true God. Come on, last stage, continue to
yaki. Agar tanjung play far play friend that play mensiwako. Hendra yaki banglay na penrem lupa yaki. Kaya kita nak kuat ada yaki. Kita nak kristal kita biar dia cakap agar kita cakap. Hatta biar lang jinsai mer. Yaki ni kita perlu kristal. Kita tak nak kita ringa jadi. Kita kah kita ringa jadi. Biar lang jinsai lagi. Biar konem. Lang jinsi siapa cangki. Biar konem lang jinsi. Biar pensai ni abang jinsi. Biar plan lagi wiki play. Naramlah. Allah bagi lujar baru ni jinsi. Waktu itu bikin pagi curi, orang melawan yap lalu tahu ada kantor ada yang dasar. Hari jisu lalu yap, namun tahu tu mempok. Bagi orang menjala bagi dia cakap, maka nanti sebelum kena tanggal Yesus Kristus. Kembali hari lihat, nyamiyad, yang rules juga traffic rules, nyamiyad kendor juga slow, nyamiyad kerja pegawai kendor, lada penting. Lara penting asaban pain. Taru balik sebelum ni habis ayah kendon. Kendon ke bau Yesus Kristus lah. Hendak mes lagi dah kendon dalam miro ayah ceria bagai bom juga. Tak tahu kalau perlu ni dan mana kena cakap benar. Kau mesti ini berkata. Yesus ni yang jadi. Pemadu, hari madu kita sekolah. Bagai nak jumpa dapat video. Alam dan benda orang beramai. Hatta bila lanjut saya ni kini. Tapi dia tidak nak dikatakan. Nepiro, bitamlah yang nak cisai. Kenapa kita ini? Yang cisai kita cingam jumpa. Kenapa kau? Kita nak dalam Kristen. Dan kita sipani ke Bible. Dan sipani ke Yehudi. Kibria, kita dalam Kristen. Kita Kristen nak cilang. Hanya kita ke jumpa. Bayi mentah. Hagari ke jungi nila kamrus pa amde ke mukipor jungi mensya. Pada liskul jungi mensya. Ulang kumni, ini kerjaan kumni ke bayar mentah. Ayu bayar jungi yang dari jungi ada kata-kata. Yang kata beliau kasih jungi lagi ada kata-kata. Yang dan padi thajan, yang dan padi yang ada cungkroy, yang dan padi wadi biscuit, yang dan padi bancian cuti. Hari play ulang lagi wadi jai beliau. Baru lari ke jungi balang ke jungi. Hatta bila dah jungi khol balik, yang ada jungi cuti. Bagi lagi yang lari ke Yesus. Beliau beliau nak jungi ke tapi. Bila ikai ni agak tarjur. Bila ikai ni agak yang terpisah dalam bangkit. Ni bila yang bangsa belang ni. Hatta bila yang disai ni. Hatta bila yang kami Ibrahim. Hari ini ciri acak apa berfirman. Kacing kacapi kaya ini macam muncul. Bila yang disai ni beki. Bunsi bijong, karyap, kian paya dari sini. Melalui nanti karyap, datang jumpa dengan dia. Hatta yang nanti saya ini amiki, bakiru, kita ni lagi cikar kuli baju kita di bawah negeri sini. Yang lagi cikar kuli pada amiki. Ni maka kelsan, tak tahu kesukaan, tahu dia kebuat ketalang, kembali kini, kita bosnya hiraki bilang. Ambil tahu parabol, atrai, ulah balik ke hiraki bilang. Tahu dari balik ke mana pajak bahagia Yesus Kristus. Bila uji shine, kasih kini orang Kristen, hari ketemu, kita kena abang Paul bilang. Hai bila abandon, agak kerten jaga balang macam pilih Paul Paulsnem. Bila ini agak balang dapat hidup, lagi Paul Paulsnem. Bila ya jaga jaga balang lagi Paul Paulsnem. Kasih kini minta, benda yang mesti suruh donor jadi, lada don. Ia dia jong agak kayu kapten, ia dia jong agak bang tadi, ia dia jong gaskat kapten kecapi, ia dia jong agak orang baik kecapi. Kaya cari pada ketua vaksin kecapi lain. Letakkan menjadi kapal vaksin kecapi. Kelmau, uai besar, uai rajikan kakung kecil. Warna yang tersepi juga bed. Warnanya kepercayaan. Belajar ke jumlah man hagari ke sini. Belajar ke percaya belajar ke jumlah man.
Kenal sebelah yang lay tagin kispa ki hajar ka banilon. Yang lay sebelah nagasap ka thom ka banilon. Yang lay sebelah nagatalen, nagakerdan ka banilon. Yang lay sebelah nagahak. Yang lay sebelah nagajingya hak ka jing, nagajingya ka jing ka kengak tiang ka thongban. Mengantar sebuah message dan berikut. Habasyaran ka. Yang Yohanes 18. Bagi lagi beri prophet kita ngobrol. Harap awan sering kepartai. Kekarteng rezeki. Kenapa lagi kita burn? Kita yang susah. Kita diberi bersusah. Lagi kami kita rezeki. Terima kia ayah kekarteng rezeki. Perintah kita lagi kalang rezeki. Hari ini kita asyik lentapa. Kita kita ayah kekarteng dan jual di kun. Kaya kerteng jaga Miriam ke kun. Kaya kerteng jaga Hana ke kun. Kaya kerteng jaga Daya ke kun. Hendak kakam kacang jeki kakam kikiliti. Kakam kikilonto. Kaya maga cinaudia. Kaya maga cinto kacang kun. Hato kaya day. Hato kalamo. Balai jaga kerteng jaga Bible. Kan bapak. Kikan takat sudah walale. Kaman toy balai jaga kerteng. Laka penyalan niki. Kaya kata kamu makannya tadi. Namanya kamu main salah satu. Dapat kertas hujan. Kakak tinti jongken. Kakak cidas. Pikain ka mga kwa mga ganito po. Lapikan kita. Kaya kertas Bible kita. Herin himay tayo sa Bible. Himiyalan niki. Hakaninti ka children. O Satan. O niyo pagkamaran niki. Papulang cidas yaki. Uway Kristen. Mabanajing kang jingle. Watak tangga wat spah ni pertai. Watak tangga wat di kay bagi jaga do ni pertai. Makai kay bagi lam na ni pertai. Kan kat hak pertai. Yapi walang mungkin terus di besta. Haman na por. Kajing ro kala ba ikut. Haman na por ka announcement kala ba ko ma-announce lagi. Baik pisah kabarin ko lakot kung taru kayo. Haka sital miyag. Ang nakot ka por. Ang nakot ka sirono. Hanta kendet kayang gajing sokon. Yung way ng sulatanday. Nalakatong ka tingin. Ngangaliakan din para mayaragan ng atsaka. Kaya ka mga kwaban ng ati. Pinalang jing shine na yung kinikisaraw din ng jati. Pakitan na kanigad tsaka. Pakiru. Nang bacang tigil yung mga ni Jesus Christ. Kamabahay ka way. Tin jong play ka na tanaw. Na pinatap yung play. Kajing lam, kajing bo, kajing subjecti. Haganya kapisa, haganya kekeru. Kanang tangkong kumbatep. Ya kapisa, hakapra, hakabatay. Ujisu ada kanong. Kemana, penamla, bale, ruem. Anam la. Pinamano yung kinigi ba? Bante mo Jesus Christ yung kinigi, kinong kuntay. Pinapasyang kalma. Yan nalang Kristan. Hilaman yan kung kincentel. Yan nalang Kristan. Hilaman bangkong kincentel. Hilaman ram kung kincentel. Hilaman kiran kung kincentel. Hilaman nalang Kristan. Hilaman berkelantur yade. Pakiway kini yung Jesus hakacingin na chanti. Kalma hakacingin jarba. Kanang target kanda yung Kristan. Himadagari si kamalan ka jinjan jarba. Tutep ya kani. Lanay ka Jerusalem rula target. Kontaan target. Kanong nagkaway na kani makatasin ka jar ka banrong. Baro nyo bang tasin ka jar ka target pa yung Kristan. Henry na lang nyo adap alti nila ka chong gachingin gachingin. Ito ay banyak rin na kabantao sa Jisu. Mula kita. Gusto ng Kristan na ganang. Ang nakatasin ka jar pa kalawan. Buong kansalan nyo Jisu Christ. Hiyam gulo. Hiyam gulo. Hibam gulo. Ulang di kya at ulang yabay na siya kahima si Bilang. Aksiyan jom na ikaw. Wag ka mga ganitang malamang Kristan. Kantay mo pa Bilang. Iksiyan ki mafikran. Kasing panchat chupi kikun. Kantay jom kiway. Habalagan lokro na chupa ng samla. Tagi kam aurya sila hakari. Lapurong na di kam takat sila hakari. Masyaksa ito majublay. Kita masa. Magdagat-dagat na wala agari.
Kailangan pa lang niya ganitong kasurang magumara. Bago Kristano na iba niya siyang benta. Kalmahan ko ni Israel. Harang Moses na misyonar ka na kadagagsaga na siya horet. Ang nalang na siya pa Sinai. Ang nalang na ko ni Israel kaya manibitaw. Kata ayun di ko ni Israel. Kakandaw ka ang makikiyap na barara. Kantaru. Yang ikon Kristan nolong Kristan. Kapop kacapi ka mapili. Hata na ka mapaw. Hat anong may baro. Pinday ka na siya. Jangan jadi kena pijat. Kaya day niya ang makamang na siya blay. Ubang kot, panangaman niyo blay. Ubang hap, anong na siya hinaki blay. Wag ang antalag na siya. Ayan, hinamlaman ang kunta. Hinapintay ka lang na dyan na siya. Yoga, kindag kang manda siya bisya. Wala ka na ka pa mapipilali. Patay na katulad naman. Kanmay, wag pa niya sariyan nila di. Nakikiki kumtiyan, tama niya nang harang na lekam di. Wag nang lekam pa. Namar, nakachiyang-chiyang sa dyan na kandang kanang pangsibol. Wag yan, eka-eka-ero pa na sa dyan na. Ito, baby, taga-eka-ero. Kamalang syanang. Kamalang abang dyan pa na nagpapagad niyo. Nakachiyang ka pa, pangchukot. Wag pa kachiyang labi ng gospel kan saban ka bakot. Siya hindi kinansin ka bakot. Patpatsmento, community center, sa kiwi, ngayon ega census, ngayon egi census balaman ba, ngayon Kristan, rega rito siya, Kristan yung kalandi ang nasigaway. Kristan ang ino, ega niyang Kristan namar ba? Ino, ega niyang Kristan, namar ang sento, namar tayo magalawag yung rock, tayo magalawag yung kalok, tayo magalawag yung kakam, tayo magalawag yung manjalo, ayun o yung blay. Mabahal si Somara Piye jadi nurut parang panyanga kamday niya di banyo ayanga kabakot kahajan wag ang bahala ka percay aragar hapusan ka wag masok nanjuan masok kadal ka kayo kalang bata ka jingin jar ka manwan nagpamalang ka percay kamjurapan lang bata ka jingin jar ka mansawan hagataga sige makado niya ingin ka century ka nagsiyalit niya wag Kristano haman lahat sinong keke hereka ika mga kamanon pingalin po hato pinalong din siya ina Kristan, patuloy kita mari Yesus nang pernah kacang kacangki. Ubayin sa pancing kendati. Lapi ko banyakan, fidan po banyakan banyakan kaya ka business. Fidan po, yung orang lang banyakan sa pancing Yesus. Fidan po, banyakan ka business. Fidan po banyakan lagi ka kami ka samjiwe. Hari fidan po banyakan Yesus Kristus mayan sol. Ayun pula. Kila na lapi kita terima. Wala di kayo kayo depan sadur mo. Tanggap niyo yung brain niyo abang berku. Wala ba mga rabet ni sumbay ba na ibang. Tula lang tiga jing siya abang kamlo. Siya ka nigat saka. Haka nigat saka. Kababang. Kami kinikinan siya yung makodro. Kaya ma'i jisu haka jing jati. Kapag kaladur mo yun yung vati persilin hirang kada liba ka nigat percaya. Namdara burang jong play. Amen.